Uhatun mark'aykachun sapuq nigichikpaq munasqa khuyamasi. Kay diyapi noqanchik parlaspa kasun runaq kawsayninmanta. Abraham sutiyuq karqa payqa. Pay kawsaq kay llaqtapi. Chaypitaq señorninchik waqllarqa Abrahamta lluqsinanpaq chaymanta Canaán llaqtaman pay ripunanpaq. Abrahamtaq kasur ruwarqa hap'iytawan wawasninta warmisninta payqa ripurqa Canaán llaqtaman. Pero imarayku Abraham munasqa khuyamasi kasur ruwarqa señorninchikta chaypaqtaq noqa invitayki kunan kicharinayta kay libro de Romanos capítulo 4 versículo 3 ninkay hinata. Imanikta Diosmanta qillqasqanpi nin Abrahamqa Diospi creerqa chay creesqanraykuta Diosqa cheqan runapaq Abrahamta qhawarqa. Munasqa khuyamasi Abraham creerqa señorninchikpi, creerqa promesasninpi, chayrayku payqa mirachispa karqa tukuy ima kasqanta ganadunta wawasninta. Sapuqninchikpaqpis Diosninchik aska promesasniyuq tiyan sapuqninchikpaq. Chayrayku creena tiyan, aceptana tiyan wañuyninta kunan dia. Mana ruwasun chayta chayqa noqanchik llaki kawsapi kasun. Amaña tardaychu munasqa khuyamasi. Sapa dia Señor, takasan sonqoyniykita chayman yaykunanpaq. Qanmanta dependen. K'ayakama.